Mama wakwaba maybe ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell on so for more news. Ebushafo ene Dormaafuo na ende omo akomo adwen ede a check Kelvin Taylor say Kelvin de mama kasa obi so wo yale o se den Dormaafuo twen NPP for so mabeya campaign na ye fi Dorma no enkyere se bi ye support de Dormaahene eye no ye support no na se Dormaafuo ana se NDC for mutu metena mon platforms or social media edi asante for atem na other regions no moto ababa NPP na adenje no so ntumi ndi Dormaafuo atem and the campaign a woka no 2024 NPP for Dormaafuo so mo twem na ebusuafo ne enti a Dormaafuo eka sei na ne se Kelvin Taylor at the platform, so with all due respect, so and I ought to say, a year atem didia NPP for and omu social media a did Dormaahene terminal. The 2024 to me I called Dormaafuo for your campaign. Na and then a Dormaafuo tell almost a dabi. The woman say what ye Dormaafuo social media ye na yoko hobby. Na NDC for more refi, the mode Otumfo say to two. Chebi hine, the mode no. And so NDC for munya kokuduru tumi koche bi ekoye campaign e wo ho no nsonson ba na da Dormaahene tem e na other chiefs na NDC for edi omo ateme no e ne Kelvin Taylor se wa ka no ka bo ahwe sign e bu sanfo yenti ense ma Kelvin Taylor kan ya na so Dormaafuo abma no reply no. No wonder today oko radio so you will see NPP communicators omo didi Dormaahene atem. NPP communicators. The last time it is so Wusu Bempa say or tie Dormaahene voice and now person ofi. O Wusu Bempa. And next to Wusu Bempa. Na oti radio so, te TV so. Catch the TV or TV so catch a Ghana say Dormaahene no or ten voice and now person ofi. And next to Wusu Bempa o. Dormaahene fie. Ye pe obi obetwitwi gate bukras akwa ne yemfa no. Politics inti. Tribalism inti. NPP refi no ho se omo besa akọ Dormaafuo ho se Dormaafuo yi mumma yetumi omo refi se eye omo fina health minister no Adjuma Menu no oye Dormaani na ne hene ene Dormaahene enti omo tenkran ene omo di Dormaahene atem so oye kwase ampanyi aden ya Ghana asem aba no wakebi NPP enso in 2024 omo twika akọ Dormaa se yaba mo na ase mo dia mo agiminti mo nto abamaye mo tenkran edi omo hene atem adentira ono hene no obetuma akire certificate school okoye Dormaahene betuma akire ne law certificate ekufo ade gimi ni odi monimi oni certificate but because of politics in some political insert ejimifo bi epeso ma no tia Dormaahene politics intira Enkwasiafo bia yede amu konko eji vote free omunsem omo pese o ma no tia Dormaahene enso omo hene de omo pese o ma no betia no adan a kwoto de ne boje enti utumu kwasie bi no tenkran na o pese o kase tia Dormaahene why Dormaahene why is he supposed to speak on Ghana's issues? But this same foolish MPP 2024 they will gather themselves like bulls, foolish idiots and say yenko Dormaahene yenko pe omu vote. Now you said Dormaafuo no mote Dormaa young men and women Dormaafuo mote abrochire Dormaafuo mo wofie oje say sibia mo bu mu hene no omo so mo bu omo hene ana sibia ye ka mo hene asema na ye mo ya sibia ye bube na se ye tu mo hene fo na mo bu ofu sibia mo hene oya de anya na ye ka nanim na ye mo ya no ana mo ge say Dormaafuo ne ye nkwasiafo omo de omo hene no mo di omo hene atema enye omo ya nti omo ye moa ade achi a mo ba omo se di mo chi ti semponche e che Dormaafuo na jimi na we Dormaani ne na 2024 na oda wote eye Dormaahene kro asase so se me Dormaahene MPP ne oya kwase aba Ebusanfo ensem we na Kelvin Taylor ekan ya Dormaafuo abema na pra yenti ensem a Dormaafuo de ebetu dwa we kire se Kelvin Taylor kwasia I am from Dormaa. Yes, NPP can come and campaign because our chief is not better than Otumfo and a rain so kwadwo
Yadom, and I watch say, Kwasia, you insult Asantefo, but you are able to go there to campaign. And I went so Nancy or say, and watch say, Kwasia, hey, do you think all Doma people even support the chief? I can't say, and delegates, I'm 200,000. See, I can my dreams, so Omubeto Ababa, Dr. Baumia, Yami, my Adum, no, my yin uncle. Na 4th November, Ebi drew near Tumana. Metimiaka, Ewo, Arishemu, ne with all confidence, say NDC, Egu, Ewo Northern region. And no one is true. In a papa, you should or they can you okay. And no one tea. In NDC for a Northern region, I got according to your communications officer, your Kasai. So more yet campaign against Dr. Baumia. Now, NDC for the year Razo Kadie NPP phone come if I know home. A Nasembe Obe Musain. Yenny Yanya, any year quite primaries. In a nipa diomudiaba, in the Yako Yimuba. It's we are then a 2 and Nisiba Hoso. Nankaya Kakra say Onia. Only in a free northern region. It's a case of Kabikuramano. And you will suba and bonnie ni abraba bonnie a war papa we wa bo e wo Ghana ha. Enka wutimi gina mo ka say ye raba umia. E dangerous man. Or you dangerous sense. Me na aba. Or you dangerous or the free education. Wa boa me the free education aba na ye nyina Ghana fo nyina ye nya bi enye northern region pe. And enjoy and ni danger no. Mesa nensam a wo ka no se ye komu yie pa wo hwe a ubohu sampa ehu bi ato no mo so every say wo hwe ba bi a beye 8 years ago na NPP yegina ewo 4 northern regions no ana 5 northern regions no na wo de ba ene through Dr. Mahmoud Baumia enkonwa dodo a yasesa yagie free NDC for ansem a okasa Dr. Mahmoud Baumia ye dangerous ensese yagie na chinye ye de na chinye chinye de mi ni na me chechim ebise anwawa wawa nyame ma ye nkwa na yetimi yi doctor ye to abama na ye beto ama no so na chesen aba na ye beto next year no ye nuanu mienu omu nyina free northern region if you say NDC for you omu de deda NDC for ama ya tiase se nipa ni omu party ni NDC for ama ya tiase enyeme na meka Ewurajo Mahama ko ono ane to eastern region mi krom ho no koka no say ono nko a na enyansani o ne party mu nti NDC for na ama yate ase the delegates nso aboa no ama ye nyina yate ase se NDC for nipa nim nti nyame ya adom a ye de ye wo nipa NPP for ye wo nipa ye ni nipa nka nye nipa du ina gina ho yi ye be make decision no 2024 na akoye northness 2